tanay. So, naka-copyright na lang mag-saya. Man, naka-copyright na lang. Dapat dimantaan mo yung binigay o naman. Final dyan. Hindi ko na yung ano yung sampul? Mamaya na. Wala yung paso. Dahil maingay. Ha? Mamaya na lang. Ha? Bibigyan ko ba ito? Ha? Bibigyan ko ba? Kunti lang. Nope. Masyado. Ano ba talaga yun? Papasok. Hello. Dalan-dalan may tuulit. Banagang ko. Belmores, hello. Mel, you're number one. Ayo Mel Belmores, Ace. Sarumagaw. Sarumagaw. Thank you very much. Hindi, agong kinig. It's Filipino TV. Welcome to Filipino TV. Hello, RSL Travel. Lecture. Ayan. Thank you very much. Sino pa? I'm gonna surprise. Ace 7. RSL Travel Leisure Food Vlogs.
Hello sis. Tara. Ang sa Box Coffee. Advertisement. Sarap. Dumami na dito ang Boss Coffee. Marami na. Dumami ng dumami. Yung mga branches. Grabing dami. I cannot find the location kasi. Doon sana tayo sa dulo. No, it's a tea. 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 Tea lang. Sa Rumagaw. Ayan. Payakap kay Ace sa Rumagaw. Kapatid. Kapatid. Saan ka dito? Mag-start ka pa lang. Ay, baby ka pa lang, baby. Subscribe you. Ay.
Boss Coffee. Dagupan. Uy, ang daming blessing. Hindi pa kita naging member. Mahal kalata. Dama dapat. Wala rin pimasok. Yes, man. Makin mo lang ako. Tissue lang. Ay. Ha? Kaya mo buset? Mamaya may kota. May oras. Kasi aluloy. Pa 708 ka na, Sharon. Seven. Sa Pimaso. Wala pa akong microphone dito. Medyo malayo-layo para mas okay. Ah, 2018, 10 million. Sarap. Ah, nag-stream siya 11 months ago. Wow. Takpan. Okay.
Boss Coffee. Ace. Ang pakon. Ay, Beyonce, Silvestre. Silvestre, Beyonce. Wala rin pumasok ah. Puro bugaw. Puro bugaw. Rompa ko. Dito. Belmores. Dami. Belmores. Kumanap sila. Ay, ano? Langka. Oh. Bago. Jackfruit. Or jackfruit.
Hindi pa tapos. Trouble. SL Trouble. Tama. Yes. Hanggang po si Kim. Yes, thank you. Marah po eh, talbo na rin. Pero yung hindi na mamaya Carpet. pwede naman yung gumagawa sa tayo. Number 3. Oh, dito naman sa mga Sarap. Ito ba? Meron yung watch. Hello, Chan.
Jollibee. Hi, Jenny 3. Doy de Lisa. Ay, mahal. Naupo mo lahat teke. Doy de Lisa. Pengiran tuh mal.
Sanjay. This one. This one. Subscribe. I love your content. I love it. Very mabatong dagat. Ganda. Ganda ng ano. Hindi niya. Ang ganda. Ang ganda. Rambo, si Sanjay official. Sanjay. Okay. Rambo. Sanjay. Malko, dapat walay pinsaya may grupo niya talaga. Awa, sansamay kin. Awa, Sanjay. Ah? Di agak makakil sigara. Official. Para makakasalita na eh. MP49. Sanjay. Sanjay. Let's go. Very good. Ay, okay, magkabala tayo. Sanjay, like that.
Nisi. Nisi. Ramo Bata. Nayari ako na ba si Kindara yun? May Esther Ramo Bata. 6 to 60. Ramo Bata. Ramo Bata. Itong magandang setup sa pagluluto. Ito sumarap to. Basic up o di man. Si Kata. Let's eat. Hungry. Ha? Okay, Sanjay. It's okay na. Ramo Bata. 62. Ramo Bata. You watch Ramo Bata 62. You better watch mo na. Eat. It's pasta. Language. Copyright na lang sa transport tala mo di man. Wow.
ng talap, guys. Grab, yung mga set up ka, di ba? Abay ang kulot. Andre. Sanjay. Oh, we have this food. Flor de Lisa Jaime. Hello, Flor de Lisa Jaime. Pila mala ka lang. Kilala mo, copyright na lang mo. May music eh. May music. Guitar lang. Ito, padagdagan mo lang. Alka,
dagdagan mo pa ang putang elas sala. Samantalawang toothbrush o delas. Natalaw. Ha? Kamalas laya. Later. Filipino life stories. Later. We have a live also with the Filipino life stories. Thank you very much. Thank you. Copyright lang mo yun. Original yan yung so ikintawa man. So i-submit awa. Wala lamang yung original. Di ba malapit kayo sa pigal-pigal to? Ako pag... Ay, para mag-yan. Bako mo pa. Ayan ba yung katapat ng buwan? Shop? Ano eh, yung isa may malapit sa Starman. Magkano tawag siya? Hanggang anong oras sila niya? Doon na lang tayo magkita sa park. Sabi Maloy, doon pa may Cedar House. Manirita ni balik man ko. Ito tayo mga dyan. Ito tayo mga lap dyan. Lap. Mga nanta dyan. Limang kula ayos na po niya. Mas. Kasi ilagay ko yung pare-parehas lang. Thank you very much, and I'll see you later again. We have a live that's scheduled today, 8:30. Around 8:30. So I have to go now. See you later. Thank you very much. Thank you very much. Charam. Sanjay. Thank you very much. Thank
you later. It's already my eyes is sign of iPad. But Oo, dito pa to. Dito na lang. Kailan mo yun? Oo, sa may win. Filipino life stories. Meet and greet. So bye for now. Napi-scratch ko tan mo tayo. Man, napi-scratch ko. Wala yung bullpen. Cut off ko lang man kung makasita lang. Wah. Banto. Mula gabay. Yan. Gabay mo na yung batal. Ay, butang. Kargaan siya na eh. Ah. Pakargaan mo lang. Dila. Manginta. See you later. I'll be going to dinner. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo lahat. Thank you very much. Copyright ako agad na naman sa music. Thank you. Dala rin ka pa ng coffee na. Ah? Si Eric, si Atty. Kina? Dala mo yun. Kapigan? Ako Oh. May coffee shop naman na yan. Kina? Yung tinto? Balay na ba? Drop by cafe. Di kinala mo. Lagay pa man ko ta. Nagkara di man. Kamang bayil lang. Copyright lala mo iya. Mahal. Bye-bye. Namal ka. Uminirita lang. Let's go for now. Thank you very much for the live.
sa Dagupan, but I cannot show the face first. Thank you very much. Bye-bye.